إفار باش گهدار و بینرین بویر اف ام جقامش لو در دوراوی لسر پیلا 103.5 جهن لما گهدار دکن به ریا وشانا زندی یارو پلامل سر فیسبوکی بویر عربی لمجی تماشا دکن خلق کنو جبرنامه شف هست لقل من از شف حسن دس بيدكا ميواني خلقا ما في شفي هالبستوان ونفيسكار فهيم موري يدن باش ما مستا بخير هاتي گرک سپاس بله گهدار و بینرین ما دست بکی کام بهفره لوی راپورا کوم دی درباری کرتاجیانا ما مستفهیم آمده کریه املی گهدار و تماشا بکن و انفت کرن نویسکار و هلبستوان فهیم موری جزاینا سال 1952 گند خجوکی یه گریدای باجار قامشلوی قوناغ سلطایی لگند برکوی جیرین یه بناوی برکوی لیلی تیناسین خوندیه قوناغ دی لدوستان باجار قامشلوی بداوی کرنه پشتره لپیمانگاه پیشسازی دخوینه و سال 1975 باورنامه آخوا بدستخه هلبستوان فهیمی موری به زمان دایک ورگری دکه و هلبستین خود نویسینه و به شوازا نوجن دهونه موری دبیجک و اوی یکم هلبست ده سال 1971 ده بناوی ازم کرد زور میرخاص نویسیه موری دگلک روزنامه و کواران ده گوتار و هلبستین خواه بلاف کرنه جوان روزنامه بویر پریسی کونی روشن بیرین کرد روزنامه روناهی و کووارا نویسکار او آنها جی آمده کارین ورگراندنا متلوک و شیرتین پیخمبر سلیمان ین د پرتوکاویا پیروز ده زبور ده هاتنه دگه هروها دست نویس کویا هلبستین اوینی و نتوی کوم کری هیا جه سالا 2016 و او اندامی یکیتیا نویسکارین کرد ین سوریه آنها او لباجار قامشلوی دمینه و کار نویساندنه بردوام دکه دوباره دنباش گهدار و بینرین ما دنباش ما مستفهیم دما بيجي باش بله ما مستا ما مستفهیم ام جه قناغن وين دسبيكن جه خناصين و گهدانا بچاند و جه کردی جه زاروکتی چه تبیراوه؟ تبيرا من چستو نهانده بله الصفي نهابو ام درت كتن چولا سر بهار بو ما آمدکاریا بله ما آمدکاریا تستا ويس صفينها ما ذكر بشتيقو من خلاص ذكر او هلبستي خوني عربي تشتيقو جمد هاتا خستن وقب بين فدان كي مددا خوا ما هلبست ويش من ذنبي هلبست شيء من اي رقيب جبر كربو ويهم جده بله ما مستا دكاره دين مايكي ما مستا اگر هيدفوني اگرت نمرتاح بقى بله كرمك بردوامك هوالي مش بتفرسين تقول ما افشي هلبست تدخوينه متقول ياجي قرخوينه من نزاني بو من نزاني عادل دارجي بحثا اي رقيب بلي تبحثا السرودة اي رقيب اي رقيب يا هالبستوان للدار جوي شاغيد يعني جوي دما دو دريج ده هستن كردواري بمر تشيبون يعني من خديت جروجا تشيبون من خديتي كرد خديتي زلام يعني جروجا بير خديتي زلام وجروجا خديتي كرد وأبهس بمر ما نحيا رجعيرو بلي باش ما مستا نها تقلك بيرانين جزاروكتي اني زمان جگوندي و گوندي خجوكي جكنكي هم بزمان خواهي دايكي دنوسين ما مستا فهيم هروها هيمبونا زمان والفبيا كردي لباوة شاوها هات تسبيك من بألفبيا عربي بو طب ألفبية عربي تيبين عربي بو طب تيبين عربي كردي دنويسان تيبين عربي كردي دنويسان وك
هركس يعني جقر خوين بقر حيا محمد شيخ وحيا جزيري وحيا أحمد خاني قش بتيبين عربي نفساندن أمجي يك جواب منزل ويشاغي منزاني متيبي لاتيني جي هنا ما دسبيك أما بتيبين عربي بو بكردي دشيست و بينجادي تكاري بيجي يعني هلبست مهنة وك هلبست يعني مرون قاري بيجي هلبست قاري نبيجي هلبست دسبيك بو أمهين جيج بون نوهاتي بون يعني 15 صالي بون جوي شاغيدة باش ما مستا أو نوفيسينا بلاتيني كنجي دسبيكر لاتيني بشتي از درباسي رفع حفتي بون حفت لقام شلو 1906 وحفت حيا شيستونه وقتی گو تدی بر زمانی عربی زمان کی لاتینی هی او جی فرانسی بو انگلیزی بو یا فرانسی بو جوی دریم ما گوهرتن لاتینی دور ما دید گو سیدای مرجلادت هی البی اوی هی ام بسرکتن ما باش خوافير كر وخب خوا از نشوم نت بستانا ونكسي اسفري زمان كر مخب خوافيري زماني كردي كري باش ديمك جرفي حفتان وبدس بنفيسينا كردي بتيبين لاتيني كر تيبين لاتيني باش ما مستشخوا جسالين حفتي هن هلبسي دنفسين نشخوا كم هلبس جي صلاح زار ونسد وحفتي ويكي ونفسان تا انا اني زمان كو دشيستو بينجان دي او جي هولدان هبون كو هن تيبين عربي بون بتيبين عربي بون باش قالوا نفسينا ويجي لباوا بهلبستي دي سبيكر بهلبستي باش كا انها امل هلبسكي قهدار بكن حلبچه يا باكروان بلي كرم بك ما مستا قالوا كيا اي اف غورانا ولو چيكري بسنج و بديوار ولو آواكري قالوا كيا اي برخدانو كتكري جدلو جان تكوشينو خبات كري ما كيبونين بهنا سيواكري هيدي جياني اوغر كري قالوا كيبون ينج مرني قالوا كيبون ينج مرني رتليلي دان دشتو جيا بقيرينا وان مشتكري همويان بهفرة بأوميد هيفي قوتن أم نهروان باكروان بيغمان بباوري بيغمان بباوري سري نجماندن جمني هوفر قد نجماندن هر برزو بلند بنافداري بپوشمانی بنافداری بپوشمانی ساعت خوش خوشتر بلي ما مستا شوية هلبستين دسبيكي ما مستا جكي جان رنجي هلبسي بو ين بنوجن ين بكيش بون نوجن بون يعني هلبستين متبدل نوجن بون بقولوا راح تاخد الديت جبر فيك بيترجتر خوشتر بو شوازي نوجن بيترجي هلبسين يانجي جورين دن جورين هلبستي ما مستفاهيم قالوا تهول ندايت بشكي دن بنوسينه وقت شيروك وقت شيروك شيروك من نفسانديه شيروك بخو من نفسانديه ليتنوى شانديه منوى شانديه د پیش برکا 2015 از بشدار بون يا تشيروك نويس أحمد طاهر بباورة؟ لا بريونا بريونا نا أو أحمد طاهر خواند بس يا من تشيروك من بنابي أخو ولات 2015 پیش برکا دویمین تشيروكا كردي اللي بيتر وقت تشيروك نويس تخوانه دايناسين هروها بيتر لغوري يعني ما برسيجي بتقو تاني هلبست أزدن السينم راستي
چیرۆک بڕاستی ئەو چیرۆکتەری ئەوە سێوی منیویساندی و باشە ئەز هەوڵ دەدەم گۆست چیرۆکن دژ بنویسین ئینشاء الله باشە دێمەک وا هەوڵدانێک هەیت دلێتە هەی دێمەک بەردەوام بکرد نوویسینە vê جوورەیە ژێ جوورەیەن وێژەیی باشە مامۆستا ئەم vەگەرن بەحسا هەلبەستێ بکەن بەشێکۆ تدنووسینێ بهتر وەشکێر خوێندیە مامۆستا فەهیم دەستپێکێ مەژ سەیدای جەگەرخوین خەندیە دوور ji Melayê Cezîrê re. Melayê Cezîrê. Destpêka me Seydayê Cegerxwîn bû. Seydayê Cegerxwîn û Melayê Cezîrî bi kê bêtir hûn bandor bûne? Seydayê Cegerxwîn. Baş û wek dibistanên wêjeyî tu xwe ji kijan dibistanî dibînî mamosta Fehîm? Ma dibistanê me yanî çi dibistan yani wek Seydayê em bêjin hata anî ziman Seydayê Cegerxwîn dibistanek ji dibistanên helbesta Kurdiyê. Destpêka min ew bû yanî zêdetir negeriya min dibistana. Bêtir te ji Seydayê Cegerxwîn xwendiye û tu pê bandor bûyî. û ji Melayê Cezîrê re min dîtî gelekî weke deryayî kes nikare pê bigihê binî. Derya kûr Derya gelekî kûr e. Baş ka em li helbesekê din jî guhdar bikin tê çi ji me re bixwîn mamosta? Min bipêçe. Min bipêçe evîniye ev helbest? Belê kerem bikin. Min bipêçe bi hest û nestan, min bipêçe bi dest û lepan, min bipêçe bi kiras û xeftan, min bipêçe pêşmal û kofiya kesrewan, min bipêçe bi kilçîv kilê çavan. Bi rih û rewan, bi rikeha dilan, dê bi hev re bi cî war bibin li nav bihiştê xemla gulan. Vey saet hoş. Baş e mamosta Fehîm pirsek çi qasî giring e ku yê nivîskar çiyê helbestê biyan bişekî dîbe em bêjin baş bi tara dehekî baş biyan pak be bi çand kultur ziman û dîroka xwe ev yek çi qasî em bêjin xizmeta nivîsînê bi xwe dike li gorî nêrîna te. Di nêrîna min de mero çendî girêdayî bi folklor û kultura milletê xwe bêhtir mero bi ser dikeve ji alî ziman vê ji alî ji her alî mero pêş dikeve. Serhate mero pêş dikeve bi ziman û bi wek dibêjî kelepûr û tiştê Kurdan tev de yanî tê mero pê pêş dikeve. Mero pê mezin dibe, mero pê xuya dibe, mero pê gelekî xuyanî dibe. Mirov bi çand û dîroka xwe bêtir serbilind bêtir mero pê mezin dibe, mero serbilind nasnameya meroyê ev yek çawa xizmeta nivîsînê dike yanî kesê ku baş zane bi kultur û çand û zimanê xwe çi qasî dikare nivîseke baş pêşkêşî xwîne rabike? Ne wek me anî ziman yanî wextêk mero girêdayî bi çand û kultura milletê xwe ve bêtir wek hêzekê dide mero. Hêzekê dide kesayeta mero pêş dikeve, mero pê serbilind e, mero pê xuya dibe mero pê navdar dibe. Belê. Dixwasim di nav milletê xwe. Xwe destpêkê ser nav milletê dûr e di nav cîhanê. Baş mamosta niha ji wan kesên ku him hezir dibe him dişopîn gelek çalakiyên lê herêma me lê Rojavayê Kurdistanê bi giştî rewş û tevgera rewşenbîrî lê Rojavayê Kurdistanê hûn çawa dibînin, hûn çawa dinirxînin? Yani di nêrîna min de ne gelekî karekî bilind e. Yani tiştê heyî, ji tiştê heyî ew baş yanî. Mero pê hînî gelek tişta dibî, mero pê hevalê xwe nas dike, mero pê kesayetê dora xwe nas dike bi çi rengî dinivîsînin, miyûlê wa çi ne. Belê.
مرو بريا حازربونا أو شف بهيرك و جالاكيان أم ناس دكن أصلا بينوسي جهاي كدري نخرابه يعني نقل كي بلند ونقل كي نزمه هما أورتيه إنها تدبين دوي أورتي أصلا نفيسيني نفسين وكاري وجايت بتواهي حب حمو بشا حمو بشان يعني جاردي مني يعني هري باش أف جالكيجو يعني ابتدى أمادات بنو همجي باش دارد بن بلي باش ما مستفهيم أم بحثا يكتيان فيسكارين كرد سوريا وكونغريوي تشارمين بكن اشخو الجوري والديار قربوكو هن تفلي ونببون سدم چنا آماده بون و داویا قومي هرن هالبجارتنا ليستب بهواله ميري وبربو مگو کاب من ناوی من هی تنیه گو ناوی تنیه چما گو ت برهمی تی چاپکری تننه مگو دست نویستنه گو yani komita amadakar ولو بريار دایی کسی گو برهمی وی چاپکری تنبن درباسی کنگرنا دبی کسی درباسی کنگر ببه بکیمانی برهمک وی چاپکری هبه باشه دیمک تی درباسی کنگره بویی هالبجارتنه از درباس نبو الگوری تجمر دا زانی کو درباسی کنگره نببولی و تجمر زلال کرکو درباسی کنگره بویی درباسی هالبجارتنه نبوم بله باشه تصدم آنی زمان کو مثلا برهمین تی چاپکری تنبو تانها هون اندامن ما مستدیه کتیده ای باشه ام بحثا خباتا وابكن ما مستفهيم يا ورقراندنا برتوكا بيروز يا زبور ام درباري بيترب ناسن براستي مديت اب برچاك برتوكا بيروز يعني هري هندكه الجور قوتا خو يعني مديت انه ازي قاربم في بشهانه برتوكا بيروز ورقرينم كردي عربي ناف دستي مدهيه برتوكا بيروز هر تورات وزبور وانجيل مبري خدا زبوري ما چند روپل زديت صدي سه جرو پلا ورگراندن و انا وستيام بدوام نكري يعني هم بداوي نبوي جسدي سي جي هاتي ورگراندن او ورگراندن چنا فروكاوي بيتر شيرتن خود يعني برتوكا بيروز سليمان بيخمر بيتر دستبيك عيناش شيرتن شيرت بعربي دانين امثال نبي داود بلي او يعني مرو تشبيج وك شيرتن شيرتو مسلوكي سليمان بيخمبرن بهتري يعني برتوكا بيروز سليمان بيخمبر اذن يعني تبدا تقارب بيجي شيرتن وهم هناك جي يعني قال لك جوانا وقت بيجي كوبيك جي توراتي وهنا جي درباس بن قرآن بيروز باش ما مستنهاك ها أمل هلبسك دين قهدار بكن دمامجي هندك مايه لبرشاوي من كردم كتيه دي هلبستا كردم بخوينه كرم بك كردم قرناسم مير خاسم كردم أراراتم دجلما فراتم كردم درويشم زنبيل فروشم فرهادم كردم همرينم متينم بخيرم كردم كوبانما قامشلو مشنقالم كردم مهابادم چارچراما قازيما كردم نيازيما نناجيما شوقيما كردم نرشكم نبوزم سولانيما كردم نعثمانيما نفارسم زردشتيما كردم بلي ساعة خوش مستفهيم
داویت بخواست تشکی بیش دمامجی دما ما مستکرم بک نامه یک ته به سپاس دخواست بیش جبو فخواندنا و بله. گواز بو و اسکرم میوانی هلبست شف شف هست شف هست بله شف هست ببوره بله موس از گل کی کیف خوشم و ام بهفر ام پیشت کبن بله بيفياغو قال لك شبي مولهم بهفر درباس كن كيف خوشي سباس بوبوير گلک سپاس جبوده ما مستفهیم هلبستوان اونیفسکار فهیم موری گلک سپاس جبوده هر وها گلک سپاس جبو وجی گهدار او بینرین ما بفي آوائی برنامه یا شف هست بداوی دبا تا خالک گدیلی هفیا مبین بخاطریوه